Jika nama orang udah ke sawah ini. Ayo. Yuk. Ayo. Aduh. Reki orang Reki. Yuk mana pada labu. Kurep. Keren banget. Ayo, naon ada kurek teh cacingan. Halo. Ya tuh. Semut teh menang tuh. Can keula atuh maneh teh. Menang. Cas sumut benih. Sumut tah. Siap sumut. Udah lawan. Ini dah heureui. Ini di kalalotor ini sepeda cacing mau nangun tuh bokong ini makin biawak lah umpana mancing mulok hujan nyakinya kita tangkalan hujan buknya lah lockdown lauk daun cuma dah ada lauk daun lauk dan daun daun gara-gara corona virus COVID-19 itu 85 aing menang tadi sebagai lambujan mah teureui sia teh corona mah teureui gitu sudah sekolah diurunkan, gawe diurunkan, tugas loba, lieu. Boga duit, aduh, boga bees, aduh, nu dagang aya wae. Anu uji teh. Tah korana dulu sih. Bos Abi berenang mah. Bapak Mami. Ajarkeun atuh. Dulur maneh ajarkeun. Engkau maehan wae jelema. Jiwa corona. Dewe aya corona. Kita kiantar. Ki corona di mana? Itu. Oh, di situ. Dulur si Adit. Bapak si apinya. Itu. Itu. Ya lah geus laat cenah ge. Kamari urang postre yang belut. Padi di teh anu hungkul. Padi betot. Sedang orai gitu. Orai asli. Edan tolak sering orai na. Sering geraga. Deh ieu. Lewas dia. Teh pas aya yang belut asli padi betot kuyup. Kuyup piting. Seruak ini. Kuyup.
teh geus hade nyangkut buat teh bogo. Oh dibelah teh. Lelek koneng. Udah. Deui usaha aja. Iya. Bentar, tangan. Tangan teh tanggung jawab gitu. Weh, ya karena rusak pisan. Mau udah kurang. Udah karena si Dagon. Telepon deui juga nama ieu teh. Bukan. Kamu orang gas bukan orang balikin soalnya. Tapi yo yang baut yo. Hanya teh. Tah, kiai teh. Cing banget euy. Banget tuh. Banget. Cing ngali deh. Ah naon. Tadi yang melut tingali. Seksi. Bolongnya tadi mana? Iya bolong. Iya bolong. Jangan sia-siakan. Aing sia heuleuyan abit ku aing nyieun yang belut di curug aing mah. Modal nyangut. Aing sia. Abit ada ti nyangut. Mana? Bener Pi, nyangut. Bener tinggal ieu ieu. Mana? Tuh lama tuh beak cacing. Oh iya tuh makanya masa aja nyangut wae euy. Mas rapi teh. Ngabohong geus tapi mah. Orang kodok. Puas ya ku aing bodoh sia. Padi cokot teh naon? Nu aya nu eta-etaan. Buset, tai domba. Nah, surat itu ku urang mah saluncat. Awas ya ku aing. Apa? Aduh cengeng cerayan cedong puas. Kocak. Si Adi mau dikodok teh tai domba. Kocak. Aing sieun mah goroan nyain kabur. Rapi sia, ngaliat urang yang baut kadang tai domba sia. Bebal. Tapi sagopan. Iya, kira mah sayang kayak si domba ini mah dibobodohan atau cerutan. Apa yang ngalian urang bolong? Cakal mana? Mau di mana? Di Peru. Di sini nama. Mau. Cakal mana? Mau. Keluar studio. Manusia kain aneh ya kain nah aing galut deh pusat timbulnya apa mana terjadi iya kesopan mau pedapot kocak siapa sih ya hai guys jangan lupa subrek subscribe ayo bulu kokotoran subscribe ngabelaan si suksuk banget singali kalotor ayo tadi mah labu
asupan ngomong pedal pop. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dadah dulu channel TV. Dan channel TV good. Aing mah nangis belut. Tadi kokotoran. Aing mah aduk paling om pedal kocek lala deh. Bersih kalau lotor aing mah. Tadi ulang labu. Tadi aing labu. Tadi aing labu. Labu. Naon nun parahna? Naon? Sabuk gitu. Tante saya ngepo ini. Berapa?